Jo, Šamaji, Bajram Barećula, jeste mi dobro? Danas pričamo o reklamama. Na svom fanpage-u ponekad uplatim $20 za reklamu kako bi mi Facebook malo promovisao klip, kako bi neki ljudi koji su već na mom page-u došli i njihovi prijatelji tako to i tako to. Primijetio sam dakle komentare koji govore ne mogu da vjerujem koliko si nisko pao, plaćaš reklame. Halo bolan, vajde, pa jesi ti normalan, gdje ti plaćat reklame bolan, halo. Znaš ti da je to kupovanje pregleda i tako dalje i tako dalje. Ko prvo, da vam objasnim nešto. Ne znam ko vam je stavio u glav da je plaćanje reklame neki tabu ili da je to nešto stak virula to bejara. Kako mislite da televizije prežive? Televizije ne bi mogle preživjeti da im, šta ja znam, kokta, fanta, auta ne plate za reklamni prostor. To jest kako se televizijske serije pravi ili kako televizije kuće plate za seriju. Fino, prikupe pare od Mercedesa, od BMW-a, kokti, kiseljaka, MTL-a, tako dalje ti stvari i onda skontaju, kako bi mi mogli seriju napraviti? Game of Thrones. Ok, super. Stavit ćemo Game of Thrones tu i naplaćivat ćemo još više zato što će taj show privući više gledaoca i mi možemo više naplaćivati za reklame. Sad, ja uplatio $20 Facebooku ili uplatio $20 nekom YouTuberu da me reklamira, jedna te ista stvar. Samo me manje glava boli da kažem to što ću ja uplatit Facebooku $20 da mi promoviše klip. Radim to kulturno, na pošten način, primijeti se da sam uplatio, nema ništa loše. Pitajte se vi koji su ovi youtuberi i ovi muzičari što plaćaju ogromne pare da im se stavljaju milioni pregleda na njihove klipove. Uglavnom to sam htio da kažem. Zovnem poznatog nekog našeg youtubera, kažem mu slušaj, treba mi reklama, imam ovaj klip, hoću malo da promovišem sebe, ti si imaš taj prostor, hoću da iskoristim tvoj prostor, hoćeš li me pogurat, koliko košta da me poguraš. To se tako radi, to je čist biznis. Ako vi dalje shvatate da to nije biznis, onda izvinite, ali vi živite u drugom nekom svijetu, jer u ovom dunjaluku u kojem se mi nalazimo, u ovoj sferi, opportunities cost. Dakle, ako želiš da postigneš nešto, zato moraš platiti. Hem trudom i radom, hem što moraš uložiti monetarne, da kažem, vrijednosti u to sve. Stoga razmislite malo bolje kad sljedeći put napišete ne mogu da vjerujem, prodao se, plaća za to. Halo. Znači, nema čovjeka na svijetu koji je uspio, a da se nije potrudio i uložio sve u što vjeruje. I ovo je činjenica. Sa ljudima koji nisu spremni uložiti svoje pare i uložiti malo više nego, da kažeš, vremena u nešto, ne treba raditi. Zato što sve rade da izvinete preko one stvari. Ne trude se dovoljno. Kad želiš u nečemu da uspiješ, spreman si, ideš na sve ili ništa. Što se tiče mojih klipova, ja cijenim svoj rad i cijenim ovo što ja stvaram. Stoga, to što sam uplatio $20 na Facebooku, ja to ne krijem, ne stidim sa toga. Znači, prije i radije ću platiti Facebooku nego nekom YouTuberu od kojeg će me kasnije glava zabolt, da će on pričat, ma ja sam tebe napravio, bolan, gdje bi ti bio da mene nije bilo, te ovo, te ono. Viđali ste takih priča milion i toga mi je dosta. Ne treba mi niko, neka hvala. Ako neko hoće da pomogne sam od sebe jer mu se dopada, bujrum, i ja to radim za drugi. Meni niko ne mora plaćat, to neću, nije nikakav problem, ni da mi plati 200, 300, $500. Nemojte, hvala. Nije prvi put da mi je neko ponudio reklamu i ne govorim o youtuberima, nego o firmama. Jednostavno ja neću i ne želim. Ne kažem da tu ima išta loše. Drugi youtuber žive od toga, od sponzorstva. Ja ne živim, ja ne želim da živim od toga. Bio to dobar potez, bio to loš potez, to je moj potez, boli me apsolutno briga. Ali razmislite, eto, molim vas, razmislite sljedeći put razmislite kad kažete nešto kao ne mogu da vjerujem šta se prodao, te ovo, te ono, pa jesi ti normalan, plaćaš reklamu Facebook. Poštenije je sigurno platiti Facebooku nego nekoj stranci da mi donese fake preglede i fake subscribere. I za kraj da dodam, znači da sad mogu da dobijem priliku da radim sa nekim poznatijim balkanskim muzičarom i da mi kaže može Vaha bez problema, pjesma ti je $1000, to je moj feed, to je moje vrijeme, moja promocija, te ovo, te ono. Jel vi stvarno mislite da se to ne događa? Pa to je čisti biznis 1/1, jel? Mislim, to je jednostavno tako, ljudi naplaćuju svoj trud i rad. I sklonite se od toga da su to pare grozno nešto za svijet. Ljudi i način na koji ljudi rade stvari su grozni za svijet. Pare su samo obični predmet, a fakat je činjenica da ih moraš koristiti. Ti jednostavno moraš ih trošiti. Hajde.